Yes, reka twongere tubifurize ko guma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose ni update report risasi na magero itugezeho turavuga tuti nyamuneka namwe reka duhite tuyibagezaho kuko nicyo kiba cyatuzanye ni inkuru rero yihutirwa irebana n'umutekano politiki na diplomasi intambara y'amagambo hagati ya FARDC na Wazalendo by'umwihariko ku kigendanye n'umujyi Ovira yamaze kuba itangira ndetse ishobora no kuza gutuma habaho intambara y'amasasu turaza kubikomozaho ariko kandi umutwe wa Wazalendo wongeye kurasa abaturage bikomeye cyane mu kibaya cya Rusizi gusa mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo nyemerera tubanze dusuhuza abantu tunabaha ikaze dukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi bari Kenya bari Tanzania bari Malawi bari South Africa bari Zambia Zimbabwe ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima badukurikira rero by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze ariko nyamuneka by'umwihariko bari mu Bubiligi mu Bufaransa Leta Zunze Ubumwe ndetse za Amerika na Canada tubaye ikaze tubikuye ku mutima muraza kunyemerera dusimbukire nyamuneka mu kwigaragaza kwa Wazalendo FDL ku butaka byateje impungenge nanone by'umwihariko mu gace ka Gataka ni mu gace kegere neza umujyi wa Uvira hongeye kugaragaramo umurongo wa FDL na Wazalendo benshi baravuga bati birashoboka kuba umuriro ugiye kuba wakaka urugamba rwabo rugiye kwa rufata indi ntera turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo turaza kubabwira yuko amakuru ni menshi cyane arehana n'umutekano politiki na diplomasi nko mu munyemerere babwire yuko nyamuneka ikibumbano cya Tshisekedi muri Uvira cyasenywe bikomeye ni amakuru arimo agenda tugeraho ariko si byo gusa kuko senateri mu nteko ishinga amategeko ya Amerika ndetse akaba n'umwe mu bantu by'umwihariko bakurikirana hafi by'intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye ibyo mu 23 irimo irakora none bwa kabiri turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo tugende tubapudetinga gake gake tubabwira uko byifashe nshuti zakadasoka abanywanyi bacu turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugende tubabwira uko byifashe ndetse n'uko situation ihagaze kuko ndabona ari inkuru nyinshi cyane turaza gusimbukira iminembwe tubapudetinge tubabwira uko byifashe si ibyo gusa kandi si iminembwe gusa kuko muraza kunyemerera tunyabukire mu bice byariya rwose muri teritwari ya Walikale turabwire uko situation ihagaze hari amakuru menshi arebana n'umutekano politiki na diplomasi turaza gukomoza ku makuru aturuka i Goma turuka muri teritwari ya Masisi hose turaza kuba twerekezayo turaza kwinjira mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeye turebe se bari kuvuga iki gusa reka mbabwire ko turi kumwe na muganga gakondo umwe bagukoraho rikaka avura indwara z'amoko agiye atandukanye mu mugani muri benshi rero uyu avura amarozi akavura ibitegano avura atanga imiti ku bashakanye ndetse nyamuneka akavura n'izindi ndwara z'amoko agiye atandukanye mu mugani muri benshi rero by'umwihariko abiteho cyangwa se abafashe nimero yiwe ni +243 843 iyo nimero iyandikiye nta kabuza rwose uhita ufashwa mu buryo navuga ko bwihuse sindi butinde rero mpite by'umwihariko ninjira muri no nkuru mu buryo navuga ko bwihuse kuko ni byinshi cyane tugiye kuba dukomozaho icyitwa Wazalendo bongeye kwigaragaza mu buryo bukomeye cyane by'umwihariko amakuru aturuka mu gace ka Gataka kari mu musozi wo muri teritwari ya Walikale mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo aremeza ko hagaragaye inyeshyamba nyinshi zimo iza Mayimayi Wazalendo n'umutwe wa FDLR ibintu bikomeje guteza impungenge zikomeye cyane n'umutekano mu karere umujyi wa Uvira by'umwihariko nk'uko amakuru abivuga rero izi nyeshyamba zatangiye kwigaragaza mu buryo bugaragara ku muhera ku mugoroba by'umwihariko rero mu gace ka Gataka gaherereye mu nzira igana Indundo muri groupement ya Bijomba ahazwi neza nk'afite akamaro ka gisirikare kubera guhegereye umujyi wa Uvira hagaragaye rwose mu mihanda yaho by'umwihariko icyitwa FDLR
Abaturage rero by'umwihariko baravuga ko umutekano rwose ngo bukomeze kuzamba by'umwihariko aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC FDL n'izisanzwe zifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ufite n'amabi yakoze urugomo rukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaye imikorere kandi ivugwa ko ikomeje gutera impaka n'impungenge abaturage bavuga yuko ari intandaro y'ubwicanyi isahura n'ihohoterwa bikorwa muri biriya bice. Aya makuru kandi avuga ko FDLR Bazalendo baba bafite imigambi yo kuba bagaba ibitero mu mujyi mu baturage muri teritwari by'umwihariko ya Uvira mu gihe abandi baba baherereye mu kijyanye no kugarura amahoro n'umutekano, ndetse banavuga ko abaturage bagiye gutangira ikijyanye n'imyigaragambyo yamagana izi FDLR muri bino bice muri rusange. Ariko kandi ku rundi ruhande n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo